lor dia malu siram tu kau dia lain buat masa ya program ini dan lebih ambil fokus ba produksi produk ia relarang liur relasan ho restaurasi independensi ba bela ronulu resintol darabnya ami ia fomento 2 kumor dile hamu tu ko mau Mariano da Costa Alves conhecido honarang Ameta Café sabe iane ami se dadali ho mau Ameta Café sabe kono ba produto nebe kono ba atividade nebe durante ni halo liu liga ho produção ba café husi terreno maito ia halo produção ia depois misalnya contribuinya distribuição ba ia mercado program husi Timor Post ni relação ho independencia relação ho restauração independencia ba dalam ronulu situ nebe itu sai kon mora ia di 20 de maio tinang idane tamane Timor Post ia programa ida kono ba onsa bele promove produção sira ia relarang liu produto lokal nebe maka ita tene rain consegue produz tamane primeiro hawa karak tebat bel halo introdução para putuang kono ba tebatnya antes ita tamali banyak assunto importante sih. Okay. Jadi obrigado ba tempo e bom dia vos ba maluk telespectador cercari acompanha. Honi nara Mariano da Costa Alves, nara bolo meta how mechanism naim ba Café Chave nomos ba company da maram resa ba exportação ya. Existência empresa ninguém tanpa saya mau kita buat bela tahu narang Café Chave. Okay, iya história naru gitu. Tam how look service barista. Hana saling serne ya café let foho. Serviço ba durante tinan tolu bahat então é conhecimento balo é ba mak decidi sai usina ba hori hari rasik café sabe momento né asa mehiona do halo negócio com uma café né mas ela tem até tau nana saida hahusu kolega sira dia dia kita tene naranet mas ha senti kata kladun dia ba então ona kata hahusu sabe sabemos se potencial da relu kira ba café turismo cultura o seluktan então how karakter tau de tansa café sabe nia bele representa sabe ya itu ni existência empresa ni durante satina ola hahusi satina lolos hahu ya 2017 ni ami laos loke cafeteria mas halo ulu asang café hansa packaging ne bema bele foba kolega sira o hadama supermarket sira depois de danema ia 2019 hau ko coloque cafeteria que kida ia showing pating agora show tene hau sidena ba mak expanda ya mais ou menos durante a existência Café Chave ini kari foi serviço do trabalhador na gira punya salário também durante itu tem kata ema preocupa com o serviço siransane dari rumah melalui hal tambah salário lalu dia kayak mau takar hal itu berali los atau bela dia kata husi parte Café Chave yang maramarsen yang ami foi serviço exemplo asang ba exportação nia ami ia sa equipa rua exemplo ia exportação husinya ba railar meraliu sim ne tambah ami ia centro processamento ia Chave ne ba ia relaco amutu kansan Lima o guda mida neng então staff permanente ne be que serviço amutu com ami ne siranai walo ne be permanente mas essa ia tempo café ami asa hire ema ka o ema ne be serviço seasonal ne tu liu hanasan 30 ou 60 saliu beleto 150 estará asli puluhan sana ne ba exportação ba cafeteria nya sementara agora siranai sanulu racing neng
também não foi tamatang, então 16 orang mak serviço né, no também a cafeteria tolo agora de lá, no ide se halo hela renovação, parece ser lo que akhir fulang ini ou fulang ini, então katak se bela extend, aumenta ema, ya. Sirani salário, a mim foi wansan, tunliu maka baje ba standar itaniang, no saliu to 200. Itu bos ni hari kono ba kafe narasi diferensia entre kafe ni betul bos produce ho kafe husi reliu ne kafe teni rasi ho kafe husi reliu ne bos kalau sa atu bela dehan kata ke esa exemplo de Timor Leste kari kita iha be potensial dari nasan potensi ida kono baitani ne kafe ida be baredade ida ne be makita iha ema bolu kafe na fatu besine nyan narang asa bolu hibrido de Timor hibrido de Timor ne kari kan sa ita acompanha uluk Dr. Lucio Halo pesquisa ide Portugal ne ba buka hatene klien kono ba hibrido de Timor ne katak iha kafe balu ne be mak iha mundo ema uja exemplo ansa Sasimor Katimor ema uja na sang seluk ne katak ema halo cultivação husi kafe ide ne be mak mosi etenia raing mak bai menya então ida ne ida no ide seluk maka diferença entre itanian ho ema seluk nia ita do halo comparação com a qualidade então a nação balu ne be mak advance leo exemplo ansa ema nia be tropical rai ho itanian ne kala do nação então nia qualidade no sabor lah nessa itanian mas be itanian mos ia qualidade ida ne be mak as exemplo ida mak o hire ita halo processo halo dia bele hanesa emania bele dia kliu emina ida seluk ne be mak ita iha tan maka ita iha potensial dari ida kata itani ne kafe ne organiku la halo contamina hobe químico exemplo ansa ya nação seluk kari ema uja moruk maka bele rega ne fuan la ansa funan la lais fuang barak depois ne bele tasak la lais ida ne nebe ita iha potensial dari balu ne be maka ita precisa desenvolver para bele competir no mercado internacional ya. Karik mau ia masanoin kono ba produção café lakuten também ita tene kata café lakuten mas ia valor mercado ni ya. Kono ba lakuten nya how do bele dehang ia diferença exemplo asan husi amanya parte asa fokus ba specialty coffee ne kata café de nebe maka fokus ba nine qualidade as ia na são balu nebe ke malo dun gosta lakuten exemplo ina mak kono bala koteng ne nye folin ne dia so ke ni mercado ne italah tene ni mercado ne ene be ita bele deang katak ni asa barak liu emo sisina makola depois idene sai hanesan de tan sa icon ida ga o botida ne be maka especialia cafeteria ida mas hansa ema atu konsumo loro ne italah tene katak ema idene katak loro ne gosta helde la kotene la ya tamane mak ita hari kata okay usi Indonesia sering yang mahal ansan lah kau tinggal asa white coffee lah luak sering mas ita mesti tinggal ni mercado nebe usi haune parte kata okay lah kau tinggal dia mabe ni mercado ita lah tinggal kata ni mercado ni nebe mabe ansan okay proses kualidade dia kleu oh hatene kata ni mercado ni ya ida ne proses produção vai tu ba café narasi antes ita tu exporta para liur ka ia relaran rasi ni proses ni sa ita boleh fornece ho musanga ho te ut mak foi fornece bagi ligado ho exportação nomos ia relaran rasi okay ida maka tu bela dança né husit ni parte ita ia centro processamento né atu bele primeiro maka atu bele atu bele deham ba comunidade sira kata koke ami existe para atu bele fo hanu baita ho di processo café de nebe que dia qualidade de nebe dia no preço de nebe sustentável asane então husi de neba ma kita fo formação com treinamento basira para bele o café de nebe tasak depois ita o processo husi kulit miam batomos ligado à exportação ita fornece café green bean ke verde essa café musang ida nebe que se mata okay mas no mercado local ita fornece café sona exemplo ia cafeteria lubu kida ma kita sang fo supply café be musang sona ne basira per sira bele uja sira cafeteria
ida seluptan maka itamos loke cafeteria per bele fohatene ba ema visitante sir nebe ke mai katak serviço nebe ke ame serviço muito kotos nan sir ni resultado maka nai debo sir bele koko katak debo sir selu $1 kari la sela ba ame mas ame mas ajuda tos nan sir nebe mak serviço muito ko ame tene kari durante ni debo sir produção sim hodia ku sim mercado ia relar no mas relio sim ba exportação é uma simo rodeia mas que dificuldade balu ne beke ame hasoro ligado com qualidade da ruma san shipping nene o de tempo naro que tuan o da ruma sa ia tasi karik tasi botan san betama ya container nemak asa feedback balu ne beke ame hatang usia exportasannya nomos ia railaran ia feedback balu ba kolega sira lili kono basonanya kata ko dalam rumah sonan sa sini pan anta am apreciar jas ne ne be asan bototo lao ia ninia feedback iden veke dia no karik dia kita continua ada de bela dia sana ya dalam itu tuh tene kata kafe husi railiur mai railaran importação kafe sira barak lah lima ya kari competição entre railiur ne essa dificuldade séria kita bota soro ia a situação séria husi ami ne parte ne tamba ami exemplo ida mak ami kan fokus bahasa cafeteria basona sidak tama basaset bahasa ba export importação ne fokus le kono saset ne ngala kan satu ku boy serne exemplo ida mak sang cafe sirabe nes cafe ka buat serne sira nebe husi ami ne parte ne katak ami sidak ke dificuldade bot hasoru ba competição mercado ansa entre importação ou exportação ne entre importação ne nebe ke mai tamba barak li ami halo exporta então tamba barak li ami halo exporta então katak lah ya problema mai be ana sentimos ruang ita hakarakatu yang katak saida me kita ia dia kli ita halo manufactura ga o halo industri ini per bele fornece baitene ya masirei lalika bele halo importação mai be hare baitene be ma kita merece para bele halo importação los kala kare kita ia buat balo hansa aset ka materia be prima sirne ya dia kli ita halo produção de depois bele distribuir idane hansa colher ya durante a halo produção no mais to ia mercado problema dificuldade séria mas kita bota soro ida maka tu bela deh kata estrada dalam rumah sa clima la dunia kantau dificuldade sa produção o café sira ne be maki area rural sira ne be ita serviço muito ba susah rat bela futsai tamba exemplo ya chave kari ami aldeia balu ne be maka estrada tamo sansan tahu karaimia kata udang ora sidedet ke minuto balu det labele tam labele ba então idene maka prejudica ami labele asa hal momento ya depois ida seluptan maka tamba ami anasang company kick nebe ke lah ya capital iden nebe ke bo então dalam rumah mi ha demanda ba mercado yang asli amini sera option lato para to bele cobre sirane então ide não sai ansa dificuldade balo no bem kami hasoro ya train ya problema no dificuldade se vê itu bot hasoro recomendação sugestão sério que kita buat sir te buat bele halo ba governo para governo bertamata ida maka sa interesse público niang leli kono ba estrada mak hasinte agora governo serviço manteamba halo desenvolve a estrada rural sira no estrada nacional sira nebe maka agora de daqui atau bela dia kata continua para bela loke estrada luanga ou hadia estrada tame comunidade sinaled tamba ia produto lubu kida nebe maka subarang hela ia aldeia balu ka comunidade balu nebe kita nunca mais hare sira ne produto ida nebe maka sente sente kata nia valor ida nebe diak terus baiten saudi mabe tamba dalan la dia kanta mela bele lor mercado hansa
Ide selu tan maka konaba financeiro ne atu bele sugere kata leleu konaba Ministério do Comércio se bele hamatu ko banco ne beke iteia Facilita. para atu bele hare jovem criatividade serene bema ke Timor Leste ne hare sira acompanha sira par husu dificuldade sare mak sireia dala rumah ema ne laos ba ema ide tansan ba cafe de ia buat bara jovem ne bema ke talento bot atu bele desenvolve nia area ne bema ke nia be sare mentalidade ba so que dalla Roma nia la capital ne be que atu bele ajuda nia odi acelera nia be plano ko bocerne então prejudica nia dalla Roma nia solo dificuldade da lida de nia la ko laona então ida ne ma katu bele de kata jovem sira ne be ma ke te hane ne hana sang asset bana saune se bele Ministério do Comércio hamuto ko banco bele hare di dia sau Ministério relevante sira ho bele hare di dia jovem sira ne be criatividade ka capacidade ia para to bele contribuir ba itine raing ne je clio ajuda no suporta sira la bele fisikira la mesak de ya okay Itine produção ba ia modelo café sirneve itu buat fornece anesa agora dada fornece nek ya ini modelo hira iya agora ite ya packaging ne ya hat 100 gram 200 gram ya itamos ya asa tipo produto ne ya o in tolu ne bemo kita halo exemplo ida adu bele yang kata Timor Leste ya bardar café ne kan tipo café ne kan rua kala tolu lolos ne arabica robusta o ida yang bolo liberica ne quase adu lakona mas agora sira halo conservação ya be viveiros fatkerunya liberica ne ida ne beke musambot ne mas be husi teni ne parte ne bema kita halo ne hana sente o sira hare o ne ia ita fokus de arabica no ida halo processo ma cointolo processo ida makansa fully wash honey ho natural processo tolo ne ida bema ema hola barakli ne maka fully wash so ida natural ne ema kansa ita bele hare ya ya no sirna tolo ne ia preço ne vemos lahnesa ya ne qualidade lahnesa ne preço mos lahnesa ne fornece ba mercado nacional ke ne ba exportação hotu ba exportação asonya hote kata ita exporta de ida be matak ne asa raw material ka o raw asa green bean ya iha ne ita fornece sona café sona ka café o dalla rumah mai bela hema asa ne fornece diretamente sana ya sim ya ida ne kami fine hene karek kolega balu at baliur at lor presenter rumah karek bele lori mos ba hola bele lori ya ini preço hira kari iya kada iya $2 quarter idane ya $4 ya $4 $8 asne idane $2 quarter ho $2.50 iya musang ho ya rahon ya ida muti ne ida ne café orgánico sim $3 ya e preço asne no to bele den kata husi amininya parte sa existência husi 2017 sama ne ya 2018 ami hetang sa primeiro lugar ba competição colar café Timor tinang hatu termal 2018 19 maklai 20 21 22 ami hetang sa juara ba competição colar café ya ne tamane mak kami ne demanda ba mercado mas começar a aumentar ya okay quando a minha barista sira normalmente sira balo mais o centro de formação exemplo centro de formação be sira STVG sira né tamba dalla rumah asa ami halo parceiro sira bela haru keserne restaurante mai voluntário né o hira ami hara sira dia anta ami bela foti serviço e balo mos ami hasa bolu de bol mai kata ko kar adu voluntário né baba ami lo ko baga bai ma par bal mai mas ami asa emane be ma que ya interesse buka serviço mai hatama baga né ami bolu mai hasa ideia conhecimento dia ami bolu mai hasa tuer formação las tuer formação mas mai hasa voluntário né depois ami hare dia kami bolu for serviço mas be ansang kono ba formação ia né o hira sira mai ami sempre hal formação mas
halo formação basira per pensado bele kar máquina atene bana kasira hodene no amemos tau hela plano kata katu lokimos formação básico cafénya husi café achawe ba colega sesel ya iha tinen kontuk mak ami hetamos oportunidade ya husi jaica neve que convida ami para tabela participa então husi ne ami ninia barista ida nya sa barista hana somos finance ba tuir formação na ba fulan rua la sala iha Japão além de dene ami mo setang convite husi ambassador Timor Leste ni ba Singapura halo promoção na ba antau haruka barista ida ba tuir formação mo se ya Singapura na ba ya lori tene ba café bahala na ba para foi mesmo ya assunto ikus liu rekomendasi mau ni ba mau ambil tanya ba jovem sira nebe ia criatividade mas la consegue halo atividades saída mak tebot halo hinor dar mensagem basir bisa mencoraja sira bele halo existir Oke, bahaunya kolega sira hotu ani mawalen sira feton sira adu bela dehan dait kata sekari kan saída gosta bot rumah ka ita ia mentalidade ba bot rumah decleu de koko per desenvolver dala rumah ana sang agora ita hare kata oh café chawe agora makas mas essa dificuldade nebe que hasoro husibe início maine dala ita la dung hare nebe atu bela dehan dait la dehan encoraja ita per bela saída mai be atu bela conta história itu kata pohira hahahu ne fatin lah ya asa osamos lah ya dalam rumah asa serviço de kalan loro asang serviço só que asa gosta então na fatin asa continua mas que asa dificuldade boa mas sente na fatin asa kata também dene ha gosta então ha continua halo hanasan dada kita buat sira acompanha tu kata ia fatin dene mesmo kami koko investe para tu bele halo dia kata oke ita Timor Omos koko para bela halo mas bela clear red hasan heda eviction bela então dalam rumah saya lahir hanoi então bela dia oh ini ha para ono to dene tamba exporsuam para bela lok serviço vai dene vai meselok mas agora hasan dia clear buka serviço vai meselok dai mas be tamba buat nebe kita gosta então lah mata itu ni vontade espírito vontade nebe mo kita ya nebe atu bela dia handait kata sada ma kita gosta asa patient ba dekle koko desenvolve ne mas que dificuldade mas tem que mehi kata buat nebe hau mehine lorong inde sempre ya nya dalam ya ane assunto ikus kita kono mensagem que botnya pa 20 de maio lorong ya 20 de maio kina fulan ya ida mak khabala dehan kata ko ke Timor Leste uluk tinang sanolo bakoto kita bel kolia kata Timor Leste hanasan sound dene ke foi Morris mai be agora ita Morrison tinan ruanulu racing ita hanasan joweng ona ita tenki mehi ona babu tirak ne be mak ita bel halo e dene rai adu bel dehan kata Timor Leste ini recursos lugu kida ne be mak ita precisa atu bela desenvolve hamoto la os para ministério de la os para jovens era de mas be ita precisa ita hodo tem que serviço hamoto para bele lori itene rai dene saidia ida makan sa ohia hotete kata jovens saya hana sang recursos ka airing ida ba itene na sang dene sedia kleu husubana yulum sira para bele koko buka tuir hare jovem hirak nebe maki potensial dare para tu bele desenvolver sirnyang o desenvolver sirnyang no for serviço vai meselo ka desenvolver sirnyang no desenvolver meselo dia cleo apoio sira capacitas sira lihu si formação balo ka lihu si estudo bandin rumah husi na sound sira selo ka o lihu si financeiro nebe maka bela ajuda sira para sira bele continua sirnya mehi nebe mak sira ia au sentene dia sekali kan sang Senhor Lourenço até kata ya Timor maki ya jovem asa criatividade atu sida se sir na atu sida mak kriya asa serviço baema maka sanulu ne rihum ida los kala sekali ka atu sida ne rihum atu sida antam kata kita layona masira ne be makaler ko serviço ya Timor ne be dane maka
Hanesan jovem ida per belo fo atene banayo lusira kata Timor Leste ita hotunian ami lao tu ita worsia na infating mai be imi mosko ko per bele reforçami hamri kam ne ko tok per bele duda ida nere obrigado. Obrigado Barak por o tempo. Ok, obrigado mos que tal luan visita café a chave per bele hemo. Las Obrigado Barak. Ok, obrigado. Yeah.